Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama, khususipun Al-Habib Tahir Al-Hamid sederi Tanggul Jember, hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah. Simulja Ki Haji Asnawi Hunain, si ampun lemarengen pansenapan nasihatipun simulja Al-Ustaz Muhyi juganan matur muga beliau senantiasa paring lanjeng umur sehat wal afiyah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala emalembangken ngarsaki kaula juganan para ajunan sedaya bisa alengki neng situng panggunan dalam rangka haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum 7 kali ke-18 kali. Matur muga acara yang malam mangken abad tak manfaat barokah, amin. Jam ampun para setengah teluah, berarti sampai sobu nih kan ki? Kelak sampai sobu. Bu kuat bu? Macam apa kaki yuk? Pengajian tinggi. Hadirin saya sangat badan kolmol jaki gelak terangaki tentang pentingnya adik anak. Tinggi pak? Bapak saya datang nekat roh adik anak beli. Tak pati beda lagi. Paling pol teron di anak pinter. EDD apa sekolah terus di anak saya pinter. Mon parlo anak ni kayak yancam apa mon duka. Teti pon tuk te kebeko nako. Baan mon beng tambeng cong apa mon duka. Teti saya apa mon duka dan te tambeng. Mula tambeng apa mon tuk mon teti kiai tambeng. Bini kiai kanjeng. Kiai tambeng. Nah, pendidikan saya sangat agung dari pendidikan sobung enggak melebihi pendidikan si ampun le bulanga kitineng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi ini keedidik secara langsung di Gusti Allah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kanjeng Nabi ini kayak ada bu engkor edidik secara langsung di Gusti Allah. Maka sebaik-baik pendidikan adalah pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mun beda orang neroh nente pendidik ne Kanjeng Nabi sebagaimana Kanjeng Nabi amrenta deka kaul manjenengan mak kaulaban manjenengan gelem nente gelem neroh, berarti neroh nente didik ne Gusti Allah secara langsung. Saya didik kaki deka Gusti Kanjeng Nabi. Penting didik nikah. Reng mungkin tak patah ngereken kanan, ngerekenan ke siapa nah reng balungannya. Mon sape pokok pakane pokok kenyang reng perlu nasusun. Mon anak benih perlu pelempo. Mon anak benih perlu butuh betul paling kuat te penyakit anak ni kebutuhan dari anak sesoleh solihah sekiranya gila iman andi ilmu andi akhlakul kari. Makan sini kedua bun ki buru ki senerangaki ki buru beda orang mator ke Sayyidina Umar pola na bapan eto kolen bianan ya cai salaki ya anak anjering pacet bapan makaton anan mecot sapin melolo ya dan anan akhir benih anan seto kolen bapan seto kolen. Dan Sayyidina Umar walaqad aghatta qabla ayyagaka, berarti baan si oku kade baan si korang ajar kade Anapa sebab ring tuana gela tak beri pendidikan kering ke kanan ring sepon sekurang ajar kada itu kol bisi di nomor bapa.
Hadirin saya sangat badan kul muljaki oleh karena kadin to kaula tak jeng lanjeng si paling penting tore adidik putra ni ke didik pekade pak. Karena ni kesek kebatiraki bi Gusti Kanjeng Nabi. Sayati zamanun la an yurabbiya fihi ar-rajulu jarwan khairun lahu an yurabbiya fihi waladan. Akan datang satu zaman kepada manusia, di zaman tersebut manusia akan jauh lebih menghargai hewan ternak, lebih serius merawat hewan ternak daripada merawat anak. Mono soro de hewan ternak abu mapan soro ngeromat aja tak mulai sare cecelanan tak mulai edina mulai gabung konte tanya aki sholat edimah berjamaah tanja tanya aki paling saya tanya aki ngakan edimah kakek jong pabun melondo saya tanya aki bi ring sepon lene kekeliruan ring sepo pak di ajem tak boleh telo minggu tak boleh teloran abuduan seneng sambil alhamdulillah ajem telo minggu tak boleh abuduan bemun di anak praben tak boleh telo tahun boleh abuduan pak naudzu darah mendedekan dari kanjeng Nabi ada bu ini kebaik mantar muka titik ilmu manfaat barokah Gusti kanjeng Nabi ada bu perengaki thank you pak bu ki neka bab hol saungguna mesti nerangaki bab kematian cuma karena keterangan ki ibu bab adik anak ada salah nah. Sebab kula bisa main harapan mun mate tero anak saya soleh saya kira anak ri abak mun mate anak ri bisa adu aki engak kering sepona adu aki kering sepona entar kering sepona ke kuburan lemun keliru adedek pak cak berharap anak kela atu aki kering sepona tete pak to ke nonton biar karong ibe embin je ke kuburan bene antara ke kuburan bapan geng karong wan embin neka munta keliru teate merkena ada salah nah dalam acara hol kak dinto abahas tentang pendidikan anak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu adibu auladakum ala thalathi khisalin didik anak sambian kapi tebun kanjeng Nabi ala thalathi khisalin atas telok perkara didik anak nikah atas telok perkara pertama hubbi nabiyikum belajarin anak nikah cinta deka Gusti Kanjeng kelak haja nerangaki ngenyek kanjeng Nabi thank you bagi oh semua mangken cek ngal bengal ngenyek cek nyengal bengal nyacat cek ngenyek kanjeng Nabi pak ngenyek kakanan adalah tak boleh pak cek kapak ngenyek kanjeng Nabi ngenyek ulama ngenyek para habaib ngenyek deeren kulit sambian tak boleh pak tak boleh nyacat kakanan mun sambian tandek cek kakan mun sambian endek deer masa sebinek tepan amasak saumpama kurang pedis si amasak kurang nyaman ponten bang sampean nyam ngeranyam tak karuan cek kakan beres kayak masa kayak gigi ta apa alasan cek mau apa ya masaan apa ya josuntai wale di mau berjosuntai neser sa agebe neser thank you bu mon kira sambian atro apa tro ngakanan saya nyaman masaan saya iya belenjen apa tepak tambah ada apa? Iya kasan, namun lah. Amri lememu merengakan nyaman. Bentar ke baru karo mie goreng biar. Kurang pedis kok. Ya gampang yuk nyerah kirim mason wah. Tahu bendel bibir selake. Tak oleh nyacat orang tak oleh nyacat ulama apa boleh. Luhumul ulama masmum. Daging ulama nikah aracon pak artinya abele canreng kona ongguan nikah mun pian tak cocok ke ulama cak toro beres kenapa cacat mau kiai apa aja lo kakek kiai apa ini kita ada di apa Habib apa aja kiai apa di mau kiai kada jure bener kiai aja ngarah tahu saya ngerasa nih kiai tahu saya cat kiai mun sampean tak ndek sampean tak cocok cek torok beres kiai norok politik apa
Ya tak gena, kakek gena deh ya tak. Cek ngerasain ulama karena terking ulama neka aracon. Gusti Allah saya tak terima. Kenapa boleh nyacat para habaib, nyacat para ulama? Na'udzubillah. Hobi nabiikum, pecinta dekat kanjeng Nabi anan sambian. Dari macaran dia makan kenal dari mangken, cong. Kanjeng Nabi mun ateur telo kriki na. Iya bapak nun ngakan telo kriki. Sing mengpian mun ateur lengalereng nyitak betah. Bene colo reken molen. Cecel dedek pai ngak kanjeng Nabi cara apa kenal sampean itu re mulai gelek kulaku sampai makin sampean cerita kanjeng Nabi di anan sampean berapa kali tak sekali bener lah oleh dipotongan kaki dari kamma kun dengan bisa menanam namen rasa cinta di dalam hati anak gelek muntek ring sepun tak mengenal pak sampai naku remote melolo sampai naku asbak melolo naku pecot melolo cak salah aki mun segejaki bapan saya pecot bianan ya belajar ngorek melolo ada saya yare masih obun bapan yare mah yare mari dedek pada pacaran pekenal ke Gusti Kanjeng Nabi seringan apapun senteng ngak apapun pokoknya kemun anyam mah akhlak ninte daripada Gusti Kanjeng Nabi cakep enteng ada macam bismillah tedung macam doa jaga tedung macam doa masuk jeding keluar jeding macam doa le ni kepenting kau leban panjenengan mun teh dedek saya boleh sak dedek detek malaikat ta dedek detek malaikat Jibril turun dari langit notok labu sampean engko sebulangan mbak seneka mun benereng sepona oleh karena kadin temun kul panjenengan salah adedek sekuni pak wallahi sampai akhirat sampean kastan embok-embok ngeleraki anak saken tak kemangke thank you bu mone pendinga kibi tolang petong polo tolang peremok mas sekalian ki saken embok ngeleraki anak sampean pak sampean kan tak jeben masih anan je ke tengah malam ku nyantek anan jegun karo ngetik so kon anan kasan jeganan jege lambuk boleh sing culem semalam kabit ngede anane sabek bayi no ketuna bayi ni nyongop cetak ka tanda kala bayi ni minta sakale apa aja nembuk cong engkau mau tak selamat kaki tak selamat nak engkau ngandung beunje sakit cong jihad wiladah jihad orang ngandung nih pak mun mati syahid pak syahid orang bini mun mati kebadan ngandung kebadan ngelahirake apa aja nembu engkau ngelahirake beunje sakit na dari koncon obu sampai koncon kriki sakit luar biasa tak jaman je sakit keng sakit ki beda ambun mari nifas elang sakit keng mun laban bi kake cong mun laban bi kake na ada mari na sakit duka leh ki sakit ngeleraki ki sakit laban bi anak cek sampai terjadi nih kah thank you bu cek sampai terjadi didik petepak pecinta ke Gusti Kanjeng Nabi belajarin pekenal ke Kanjeng Nabi nomor 2 wa hubbi ahli baitihi sorode di anak kelak cinta ada ke keluargana Gusti Kanjeng Nabi selama 2 nikah kurban dengan terus adidi cinta ada ke Gusti Kanjeng Nabi cinta ada ke keluarga Gusti Kanjeng Nabi selama nikah insyaallah anak-anak kurban dengan bekal jadi anak sesoleh solihah amin Allahumma lah mungkin mun panjenengan tak mengenal keluarga Kanjeng Nabi dekat anak lebih kenal dekat keluarga penyanyi lebih kenal dekat keluarga pemain sinetron lebih kenal dia ke keluarga pemain sepak bola tak kenal ke keluarga Kanjeng Nabi pak ajib padahal perintah dari Gusti Kanjeng Nabi sorode di anak pengenal ke Kanjeng Nabi cinta ke Kanjeng Nabi bencinta ada ke keluarga Gusti Kanjeng Nabi terakhir anak niki didik wa qiraatil Quran didik anak mecah
Al-Quran. Masya Allah, mula anak ahli Al-Quran Pak Bu, cek kebeter bapak mun mate, embun mun mate, takir setek baca Quran bi anak. Mun bapak mate, embun mate, keng anan tak bisa baca Quran, HP malolo, saya petes. Bapak mate, embun mate, entar ke kuburan keng HP ni saya ngaji. Cinta to ngaji anan. Pen pamunya Yasin tu sebirul walidain sabab te kering tuana HP na semasuk surga HP na malolo. Orang yang main domino, orang yang main sakak seter lam semalam HP na ngaji Pak. Mun bade telpon namunyi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tak tahu ngaji, orang yang tak tahu membaca Fatihah, HP malolo. Isa masuk surga ya HP na dia. Orang yang terlanjur ke neraka, cetai baca sekali Quran. Anak didik menjalankan Quran, alhamdulillah makin bude TPQ, bude TPA, macam-macam cara metode untuk didik anak kelaban bacaan Al-Quran. Teti telok nikah, selama nikah kulaban panjenengan mun didik kelaban telok perkara nikah, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran, maka insyaallah dipastikan anak sampean pasti teti anak sesoleh solihah. Amin Allahumma amin. Selama didikan telok ni selalu ditanamkan, ditancapkan sedalam mungkin, sedini mungkin ke anak kompoi kauluban panjenengan, maka insyaallah cek kebeter kaul panjenengan lamun depak ka umur peleman ka alam kubur, cek sa cek kok takok syukur kaul panjenengan ampun abri ilmu telok nikah, cinta ke Kanjeng Nabi, cinta dek keluarga Kanjeng Nabi. Bulan Al-Quran, insyaallah sete nekul panjenengan sete kelaban tenang. Sete kelaban tenang, anak mak tenang sebab ningkel anak ke dalam kebedaan taat dekat perintah Allah Subhanahu wa taala. Paling kasta-kastana orang, ya jadi orang semate ningkel anak dalam kebedaan kebuduan. Ada orang lebih kasta ning alam kubur melebihi kasta orang semate ningkel keturunan, ningkel nak foto sedalam kebedaan kebuduan. Oleh karena kadin totore didik petepak khusus ning akhir zaman sehingga nikah baca boleh Al-Quran, pengenal boleh dengan nabina, akhlak-akhlaka anan sambian masuk ke bungkom atau lu salam roh keluar cong benih kandeng cong malah berbitin aja masuk kandeng kaki masuk bungkom senik ke Pak. Entar masuk jeding, suruh maca doa, malah berdebitan aja mata mancok, bentah apa temancok kaki apa deng, aqdil hajat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk jeding, soko sekacer pakade, soko sekanan pak keluar pakade mun keluar, maca doa, alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Dah iya. Ya baban tak tuang bunta dulu jauh nyenceng sarung. Doma je tak le tahu jerabuat ko dulu temancok. Norona siapa minta norona ke bapak? Ayo didik petepak enggi. Didik petepak bacain solawat putrana. Bacain solawat mulai kene kambingin dung anak bacain solawat enggi Bu. Bacain solawat sering sampean ngemben anak ngancu anan biasan rasan. Saya kerasan kadang laki tibi. Indung anak nih Mbak kami baca tiker, baca solawat. Cak nyanyi ya, nengki Bu. Ngidungan na nyanyon bingung ku memikirnya ya bingung ku tinggal aja. Ya mau lagi kene dai bingung bi anak. Ayo nikah akhir dari majelis malam mangke nikah ampun malam tutup kulaban wasan solawat karena dari panitia kula nyoon ngangkui bantuan masjid. Enggi. Insyaallah saya hadir barokana pujuk kali ini kementermu kenapa seperti hajat panjenengan hajat dunia hajat akhirat berkembang amin. Mentermuka senyumpeng dana senyumpeng tenaga kangkui hall benyumpeng dana kangkui masjid mentermuka kentekna selangkong banyak sehalal sebarokah ben rezekina insyaallah tetiakin rezeki selangkong banyak toreh mulain pecelen surban apa kardus kami bacain salawat thank you. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah. Tarik kami maus
ya Rafi ni wa daraji nabiyal huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syah fa inni musi'un mudhnibun dhu jarairi ya Rasulullah ya Rasulullah salamun Allah ya Rafi asyah wajhukal maymun hujjatuna yawma tatin nasu bil hujaji ya Rasulullah ya Allah ya Rafi'a syah kulla yawmin nar taji faraja rabbi ajil minka bil faraji ya Rasulullah Allah ya Rafi fajazakallahu khairal jazaa ya muniral kauni bil balaji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi nabiyal huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rafi niwan fa inni musi'un mudhnibun dhu jarairi ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji terakhir atafatai Allah ratal alami ya uhailal juh Allahumma salli wa sallim wa barik alaih matur muga titik ilmu semanfaat didik kelaban telok perkara cinta ada ke Gusti Kanjeng Nabi cinta keluargana Kanjeng Nabi
bulang Al-Quran. Mantar muka titik ilmu manfaat barokana hol mantar muka setuju nak foto kon panjenengan itu nak foto sesoleh solehah bijahi khairil bariyah mula depak kalau panjenengan depak ka umur beleman ka lam barzah mantar muka anak-anak kelak bisa senang membunga kering sepo dua tunyah ngantos ka alam akhirat. Amin Allahumma amin. Barokana hol mantar muka setuju tak hajat. Amin. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Hajat dunia pekempang, hajat akhirat oleh ampunan dari Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lancar umur siha wal afiyah, kita menerzeki sehalal sebarakah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal wa najjina wa ahlina wa auladina min ahli ad-dhalal wa fi'li al-juhal ya azizu ya karimu ya muta'al bijudika ya ajwadal ajwadin wa bikaramika ya akramal akramin ya dal quwwatil matin ya rahimal masakin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.